وۄنۍ زن آسہِ ماہِ رمضان تہِ بیٚیہِ آسٮ۪س ماہِ رمضانس منٛز توفیٖق زکات تہِ آسٮ۪ن دیُتمُت زکاتس سۭتۍ سۭتۍ آسٮ۪ن باقٕے عملہِ تہِ کرِمٕژ مگر اگر انسٲنیتس اوس گوٚمُت نقصان واتناون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمووُس یِم انسان ہا گژھِ نے مسجد تقوا پٮ۪ٹھ یمن ہا تکلیف آسٮ۪تھ واتنومُت یِم گژھِ نہٕ پیش پروردگار کھڑا ژےٚ نمازن پٮ۪ٹھ تکبر ریشس پٮ۪ٹھ تکبر ژےٚ کارا کُلی پٮ۪ٹھ تکبر ژےٚ تلاوتس پٮ۪ٹھ تکبر یِم گژھِ نہٕ یمن انسانن نقصان آسٮ۪تھ واتنومُت یِم گژھن کھڑا قد شتم وقد قذف پروردگارا ییٚمِس نمازس پرژھکھ أمۍ کیازِ لوے مےٚ أمۍ کیازِ ژٔر مےٚ لیکھن أمۍ کیازِ لگٲو مےٚ تہمت أمۍ کیازِ واتنو مےٚ تکلیف ہنگہٕ منٛگ مسجد تقوا پٮ۪ٹھ چھُ تقوہُک پیغام تیٚلہِ چھُ مسلمان تیٚلہِ چھُ نیکوکار ییٚلہِ پننٮ۪ن ہمساین ٲسِو راحت واتناون وٲلۍ انسٲنیتس ٲسِو آرام واتناون وٲلۍ انسانیتس ٲسِو نفع واتناون وٲلۍ اگر انسانیتس اوسوٕ نقصان واتنومُت تکلیف واتنومُت أمِس نمازِ گزارس گژھن یِمے تکلیف رٹن وٲلۍ کھڑا ونُس نماز تہِ ٲسُکھ پران مےٚ ہمسایس کیازِ اوسُکھ ستاوان مےٚ دُکاندارس مےٚ غریبس مےٚ رشتہٕ دارس مےٚ انسانس کیازِ اوسُکھ تکلیف واتناوان رب دپ فرشتن أمۍ چھُ واریاہن تکلیف واتنومُت تل سا تُلِو أمۍ سٕنٛز یِم نماز بیٚیہِ تُلِو یِم روزٕ بیٚیہِ تُلِو یہِ زکات